Africa my continent, Africa my home, Africa, South Africa, KwaZulu, eThekwini, eSphingo, Lotus Park. La kuvele khona inhlekelele yengozi la asekuqinisekiswe khona ukuthi kunabantu abayishumi nanye ababhubhile. Kulabantu abayishumi nanye ababhubhile kubalwa nengane yesikole. Ukuthi ke kwenzekeni itekisi netruck bebeqhathwa yini sizothola siqhubeka nohambo. Ake sihambe sibuke ukuthi yini esingacosha sihlanganise okungakuhlanganisi kodwa nje isimo ileso esinaso manje ukuthi la sesithi khona sesiphumile sesiphumelele kube khona into esidonsela emuva liyana izulu liyakhemezela izulu okusho ukuthini na okusho ukuthi ke liyana kubantu base South Africa liyana kubantu bakwaZulu liyana kubantu abebe kule ngozi le izulu malina kanjena kusho ukuthi ke ukugobhoza inyembezi kuphi sekhala ngisho imvelo ngisho njalo amagama afuthi uyaphila mfowethu ngiyaphila umsebenzi abakawuqedi umsebenzi abakawuqedi asizukukunikeza zonke izithombe angithi abakaqedi uthatha abantu la ya no asizukukunikeza ke kanjalo singaba kulolu hlangothi ukuhlonipha nje isimo sabantu asebedlulile sizolinda mhlambe sizokwazi ukukhuluma nobhuti omdala mayiqeda la masingakwazanga futhi kodwa sizokwazi ukuthi sibe sithole ithuba ngoba thina sibuye eMaritzburg ade sekwesinye isikole lapha eMaritzburg so gqugquzela ingane isukuma high primary yini sukuma high school isukuma bese kuyona naye ubhuti omdala siyokhuluma nezingane ukuthi izingane azenze kahle kulonyaka mase iphakathi bese kufika lo myalezo osuphoqa ukuthi manje sibuye sizela okusho ukuthi thina sizohamba ngale siqinisekise nje ukuthi ezinye zezinto asikwazi ukuthi sikade sibeke edlangalaleni Mind it. And it's it. Okay. Okay, so zoom around here. That's fine. Ngoba thina silive ngizoma ngiyobheka ukuthi uphephile lapha bese ngiyabuya mawukuthi abantu abekho abantu abalapha uzongilinda la ulokhuzi uzongilinda la mina ngiyochecka ngani ukuthi It's right. Ayikho indlela singachazela ngayo uzoyibonela nje ukuthi uzohlanganisa nawe ngamehlo engqondo ukuthi kwenzekeleni ayikho into yeah. Ya isona simo lesi umuntu akhulumela phezulu kwaso emininingwane egcwele sizoyizwa mase bemhlanganisele ubhuti omdala ukuthi
yini kwenzekeni, kodwa nje sona simo lesi osibukayo ukuthi ngoba inkulumo ethi i-truck ibiqhamuka kulolu hlangothi iya ngale, yona nkulumo esiyitholiwe. Le iqhamuka ngapha erenkini esiphini uya le. Ukuthi yini-ke eyenze ukuthi begcina sebezohlangana la, ukuthi abalolo esisazoluzwa ngokuhamba kwesikhathi, kodwa nje hayi ukuthi bahlanganeleni la, ngoba phela lo kufanele ngabe uhamba ngale uya le, lo uya le. Yilapho efika ibudide khona ukuthi ufike kanjani lo la, ngoba phela lo phela uyabona la, uyabona la, lo uyabona lo, ngathi wabo umgwaqo onjani, uyabona lo, uyabona lo. Uyakucacisela ngokusobala nje ukuthi oya le uzophela la, uzophela la, angeke aphele ngala ungayi ngapha, yes ya. Lo oya le ukuthi lo ufika nini la, mhlambe lona daba kufuna ukuthi uhlale phezulu utholakale kahle, ngoba nakho nomshayeli we-truck ngoba usindile mhlawumbe umuntu iqiniso uyolithola, kodwa ongekusasiza ngoba impilo zabantu ayisekho. Abakaqedi kubona singakwazi ukuba kahle, abakaqedi, abantu basalele phansi, imizimba isalele phansi, akudinga ukuthi kuthathwe idumbu. So kwenza kube nzima kakhulu ukuthi sisebenze, ukuthi sibone ukuthi singasondela ngala. Yeah, sona simo sinaso, sona simo sikhona la sesithi khona bese sithi sesiqedile operation yethu ebinhle kakhulu, ebenomthelela emihle kakhulu. One mistake, only one mistake. Uthatha one person ukuthi sibe kulesimo, kodwa ke ake silalele. Get back to me. We don't have space. Angifayisebenzisa as-LTC.
I'll find out for you. He's in for 3. Oh, you took him to Albert? Yeah, the 3. information that was given to us was that we were taken to Prince. We took 2, and EMRS took the driver to Albert. So once passed away, I'll find out which one it is for you. Oh, so today we're 12. So now it's 12. Try to find out who's over there. Good. So we close up at 7. Sikhona azameni bafowethu kunzima kakhulu yo ya imbiko izolokhu ingena kancane kancane ofikayo manje uthi kulo 11 besikhuluma ngayo sebe u12 ugcina ungasazi yabo ugcina usudunyelwa yikhanda uma ukuthi ekuseni ngalesikhathi sekunabantu aba12 ukuthiwa abasekho emhlabeni ngento obona kodwa-ke angakhulumi kakhulu ngoba asikayitholi into econcrete ukuthi yini ngempela eyenzekile solokhu sikunikeza nje sibonga usibekezelela ngedatha lakho sibonga usibekezelela ukuthi sikunike izinto engaphelele ngoba omunye ubezofuna ukuthi simnikeze yonke into eyenzekalayo kodwa ngenxa nje ama-ethics okuphila awavumi ngoba ukhumbule ukuthi sikhuluma ngabantu abalelela abanye ama-families abo abakezwa ithina esesazi nawe uswazi kungaba iphutha kungaba buhlungu kakhulu mangathola ukuthi sesithathe idumbu zabantu sadisplaya ngazo ngoba egcineni kosuku okwethu ukukulethela umyalezo ithombe ya nje into esuke sifuna ukuthi uyithole ufuna uthola umyalezo okuyiwona wona ngabantu aba-relevant so isona simo esikusona sisalindi into esalindiwe njengamanje mhlambe okunye ngabo ama-mortuary van ya ngicabanga ukuthi ama-mortuary van asalindiwe angazi noma ikhona nesikuyafika eyodwa noma silinde nje ama-mortuary van awu-11 ngoba lona omunye oka-12 ungathi ushonele endleleni esibhedlela noma ingene esibhedlela kunesimo esinjalo kodwa abashonele ababhubhelela esikhona ithi inkulumo bawu-11 kodwa nje ake silinde sizwe ukuthi-ke mhlambe-ke how far ngendaba ye-mob van i-mortuary van ngoba ezinye zezinto uma kuthatha isikhathi eside i-mortuary van ingafikile ekubeni abantu besemanzini izulu liyana basemanzini kokubili basemanzini as we speak bayanetha vele sebehambile nomndeni abanye amalungu emndeni mhlawumbe asekhona ukulokhu ebona umuntu wakwabo wakubo isihlobo sakhe silele phansi kanje izulu linje nakho okunye kubili kucindezele kakhulu kodwa-ke ake silinde sizwe ukuthi-ke mhlawumbe-ke kuzoba isikhathi esinganani bekezela nje bekezele siyacela nje bekezele uhlale nathi isimo sihle neze isimo sibuhlungu kakhulu and uyabuka-ke ukuthi-ke ekhaya uhambisa kanjani umyalezo uthi usibanibani akasekho uhambisa kanjani umyalezo uthi abantu abawu-11 sebebhubhile ekuseni ngovivi ya ubuke hey awona nje ya ake silinde nje ubekezele kanjalo kodwa nje ngale kwale truck vele othi ngubhekele ukuthi ya abantu kwendlaliwe abantu abawu-11 mabelele kanje ayikho into ebuhlungu nje ayikho into ebuhlungu nje ubuhlungu kuyankenketha ubuhlungu kuyankenketha ya sisemanzini kade sikhuluma indaba yaseGauteng amasonto awu-2 adlule sikhuluma indaba yaseGauteng sizwelana nabo sisecathulweni zabo manje sibuyile isiba ya sizolokhu sikulalela nje bambe kanjani
Ubaba owner wetekisi khona. Onotekisi owner yetekisi khona. Oyi-own ikhona. Bese kuthi la khona umfabo we-owner ye-truck. I-truck thunele lezo indaba lela kakhulu basibhekela esibhedlela. One. Owner ye-truck. Uyayazi ukuthi Yeah. Phela ngibona ngathi kumele wona ngoba phela ufana break. So owner wetekisi Owner truck netekisi khona. so uyazi For sure nona bashishini. ngicose ishoho ngithola abantu balaba basuswa ubhala uthi uphi lo basho bashikanye sebedlule kudala eMkhomazi bazokhamba ngala bese bakhamba ngala loba kuvaliwe ngalo sothi imoto zingena la ngabaparawo so sizodala uzokhamba ngala ngobhini yeah I think bazo nothi ngiphinda ngibala Luka la umfabo we-owner. Oh yes. Hello sir. Yeah. Sona simo lesi. Sona simo lesi esikusona. Into esayilindile kakhulu sizolinda indaba amamosha event bathi ka seseduze kwenze ukuthi ekwazi ukuthi athathe lezi idumbu ekwazi ukuthi bephuthumise emoshwari kwenze ukuthi kungaze kufika ama-families kuthiwa ukuthi bafika ama-families abantu baleleka nje obunye ubuhlungu iyona nto esisayilindile linda nathi nje siphila mfowethu linde nje nathi ayi Thank you. Nazo-ke zingena ngithi nansi into ebuyihlupha ukuthi lento iyinombolo engazuthi abantu bengayigijimi ngenombolo ziyahlupha ngoba izolokhu iphambana isibalo sabantu ababhubhile njengamanje base-11 asikhiphe le 12 nje sine 11 phela ukuthi omdala njengamanje usazama ukuthi apressurize ukuthi bephuthumise amamosha event yona into besikhuluma nayo ukuthi socengweni nabo ukuthi ucela nje bephuthume masishane angithi iminyango ihlangana kanjena-ke iminyango transport mase kunje sekufuna ukuthi abambisane no-health kodwa-ke uyabona ukuthi babambisene kahle ngoba usathi nje sebesinike update ukuthi bazoqhamuka ngala ngoba ngale masokube naleso trafficana ngasicindezela kodwa nje isimo esinaso njengamanje ukuthi before sikhulume yonke into sibe nethuba neloxoxa ezinye izinto akuthathwe abantu bebekwe endaweni ehloniphekile then bese siyakwazi ukukhuluma isona simo angiphinde futhi abantu isibalo sabantu ababhubhile semi about 11 ake silalele sizwe ukuthi kuthini futhi okunye ikhuluma
fix wathula fund because singawari ngoba manje nazo 12 11 so one problem manje so umziki mafika zabo so abekho umuntu coordinator ngabe bese information security Msabala. Association of Wimba. Msakhweni. Msakhweni Association of Msabala sponsor. Problema. Le sakmo kodwa shayisatha. Bathi ingane zokumala zonani, umfana ingane zaziphansi zazokhulu. Futhi imoto yayingadrayiva, yayipakile. Kufanele sola bangabenduya kwabuya bona wonke umuntu yababazi awumoto yakhe. Bacabanga ukuthi akuhambe ingane but zazobreka. Uzakarishini nabonke ufuna kodwa sibabili Sasambiza ukuthi eze-fan range but i-agenda bathi uma ngabe sekuzofika ngakuyena kungobaleka ngoba ngangifuna ukugrosa lokho Platform, I'll show you. La noma kunzima ukuthi akaze ngimmenshine unkosazana lo phethe VAR uthando lo yena lo sesiphethe VAR uyaphila tatwethu noma kunje sayibambile bonela usuke eMaritzburg ubuhamba ngobani speed hayi okay ibambe kanjani okay ngiyabuza bengibuza ngoba ngibonile ukuthi hayi siyabona ya kunzima khona jokes aside kunzima into evela la wena Thando lento eyinamba abantu bayithanda inamba abantu ba11 kufana nalesa story yakhumbula kade kuthiwa last week noma kulele sonto kuthiwa kunengane ezo9 eseyilimele usuyithola kahle akazibe khona into enjalo emotweni kwakunengane ezo3 zazo3 awathi noma imoto yaphunyula ihandbrake noma ingane yathi ihandbrake udriver wemoto wayesalande ezinye izingane esikoleni imoto yarola kodwa nje kwakunengane ezo3 kodwa sithe mase sifunda lapho nasenkundleni zokuxhumana sathola ukuthi hayi abantu sekunengane ezo9 bagcina ngalesikhathi sengozi yaseGoli so ezinye zezinto ngiye ngithi mina kuphelele mawuthi nje kunengozi embi enyantisa igazi inamba thina masikhula Thando bezisalela oprincipal ke kwangabona uthisha omkhulu kwakuba la MEC ukuthi ke uyena officially noma spokesperson department ofuna khipha inamba ngoba kuyenzeka ukuthi inamba abanye mabesafika yabo manifika kwisimo njoba kunjena nje abalindlela abasuke belimale ngayo kuyenzeka ukuthi umuntu oyedwa baliwe kabili yikho kuye kufuna ukuthi kulindwe ama officials bahlanganise kahle inombolo bese besinika solid lento yokuyithatha sikanje ezinye zezinto otho ukuthi ugcina manje wethuse abantu kanti isidinga sikho ngoba into ebalekile nje ingozi nje kuthiwa ingozi enyantisa igazi wonke umuntu usiya understand ngesilungu bazothi horrific accident usuyazi ukuthi bawu5 noma bawu6 cha ibambe sigegele orule ondaba ezinhle sibiya bekwazi ukuthi besitshele ukuze makunento ephuma eceleni sibuye kuyena futhi aphinde axolise ngoba lezi sizizwa ku social media akekho oxolisana vele ngishiwo into ayisekushona abantu abangaka kuphela akeke silinde kodwa into esilindile kakhulu silinde kufike ama mortuary vans
then emva kwalokho sesokwazi ukuthi-ke sibone ukuthi siyakwazi ukukhuluma nobhuti omdala. Uma singamtholi namhla thina somthola noma yinini ngoba uyabona indlela oxake ngayo. Nabeyindaba lapha bamlindile ukuthi-ke bekwazi ukuthi bekhulume naye. So sikuleso simo kodwa nje nesibekezelele impela asizukuveza ngale ngesiveze ngale ngoba abantu namanje abakathathu, so asikwazi ukwenza into enjalo. Uma singenza into enjalo ngabe sizenze ihlazo nje kubantu base-South Africa nabantu base-Afrika. Lana akuziwe ukuzokhandwa i-content, lana ukuthi sazise abantu base-South Africa ukuthi kwenzakalani. Njengoba sikhona abantu baseThemba bayalazi iqhaza silibambile, hhayi ukuthi sesingasikhombisa abantu belele phansi lokhu cha. Yeah. Asilinde nje. Mfundisi, awukhulume nabantu base-South Africa ukuthi uthini angazi, uyakhuluma nje. Hawu lento kanti izolunga uyalunga. Awukhulume nabantu base-South Africa. Lona umfundisi wethu weprovince lo ubaba Mpungose, uchaplain weprovince, uyena mase abantu sebedideke kanje ngoba sesididekile, sekuphela ukwazi, kwaphela ukuhlakanipha, sekufuna umuntu ozokhuluma ngendaba kaNkulunkulu, lapho ukhulume ngeprogram kaNkulunkulu, mhlambe iyona ezosilekelela. Baba Mfundisi, awutshela abantu si live on Facebook, tshela abantu base-South Africa. Nongalo imoya yethu phansi. Besanda kubona nje into ekade yenzeka eVaal, sisathi sikhulekisa bona. I think nemingcwabo yakhona ayikapheli yonke. Yes. Weekend yonke bekubhizi ngaleyo process. Manje sesibona lento esehlela la. Kodwa ke mhlambe umuntu into yokuqala angayisho ukuthi mase kunje ithemba kuba uyena uNkulunkulu. Yes. Ukuthi siphakamisa amehlo ethu siwabhekise enkosini. Yes. It's gonna be a long week. Yes. Esifundazweni sethu naku MEC, kodwa ke soqhubeka sithandaze, kodwa ke ngicabanga ukuthi okukhulu ofuna sikukhulekele ikhona ukuthi uNkulunkulu asisize aphile to the conscience of our people. Yes. Ngoba kuyabonakala ukuthi uma indlela yokwenza ingashintshi, lokho kubizwa ngokuthi i-behavior, indlela abantu abasiphatha ngayo uma besesteringini, uma ingashintshi sisazoba nazo inkinga ngoba ikhona into ebasezingeni kaNkulunkulu ukuthi ayilungise. Kodwa khona okushiyele kakuthina ukuthi nathi sikulungise ngaphakathi kuthina enhlizweni zethu. Into esibona la ayijabulisi nesi. Soqhubeka sikhuleke ukuthi uNkulunkulu ayithwale iprovince yakithi kulokho sekwehlile. Nemindeni siqala umkhankaso ukuyihambela yonke uma sithola imininingwane ukuba nje bangazizwa bebodwa kulesi simo esesivele manje. Kodwa ngicabanga ukuthi ma kusuke kuvela into enje kufanele mayidlula si-reflect sibone ukuthi yini esingaqhubeka sizame ngoba kubonakele imizamo ebesiyenze festive ukuthi ibiveze imiphumela emihle. Kodwa manje sesinokudumala uma sekwenzeka kanje. So ke but sizoqhubeka, ngeke silahle ithemba ukuthi sizame ukuyincenxa imiphakathi yethu ikakhulukazi abashayeli. Ukuthi uma ungena uzoshayela usuke uphethe impilo zabantu nempilo neyakho nawo bonke abantu abasuke bekhona. So ke yikho ukuthi sibhekise uNkulunkulu nabathandazayo basilekelele ukuthi basikhulekise, bakhulekise nomphathiswa, bakhulekise nabashayeli bakithi ukuthi indlela yokuziphatha emgwaqweni ithi ukushintsha ukuze sibe ngconwana isimo sethu ngoba amaphoyisa khona kodwa ngeke hleze khona sonke isikhathi all the way. So kufanele sisigade kwenzela ukuthi isimo sethu sibe ngcono. Sibonga kakhulu Mfundisi. Inina enenza ukuthi ke ubhuti omdala athi ukuqina kunjalo. Inina enenza ukuthi ama-families athi ukuqina. So mase kunjena thina sekuphela ukwazi, sekuphele yonke into. Mase kufike nina siba nalo ithemba, sikwelwa ithemba. Sibonga kakhulu ukuthi kwisimo
nibe khona Nokubalulekile. ukubaluleke kakhulu ngoba yila kwenzeka khona zonke izinto sithi siya lapha emncwabeni sibe sisuka la mani kwazi ukuthi ke ube khona la mfundisi lokho siyabonga kakhulu siyi-province siyabonga siyi-South Africa siyabonga siyi-Africa ukuthi ke kuba umfundisi awuzukuyohlala lapha epulpiti usilide khona uzosilida from the ground kunjalo siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga nongani thank you baba thank you siyabonga Africa ma-continent esambe sisondele silalele ukuthi u-MEC uthini kubhuti omdala sizozama nje Sifana safuna ukuthi ke ake ngithathele inkulumo nje yokugcina ningilinde nje linde nedatha lami akabe akuningi naye u-MEC lapha usakhuluma nabe indaba thina-ke sinayo-ke ne-privilege ukuthi-ke sombamba noma yini la singambamba khona kodwa nje udlulisamazwe enduduzo enye into ayikhuzayo la ukhuza lento yokuthi abantu bayathanda uku-exaggerate bayathanda ukuhabalaza njengoba nje kade sekuthiwa abantu sebewu-12 uyawukhuzwa lowo mkhuba ukuthi abantu akube nama-channel ukuthi information isuka la izila phela akuze ukwenzela lutho lento ukuthi ufike uhabalaze inamba enye into ukuthi abantu masebelele kanje siyeke lento ukuthi manje senza ama-video senze iy'thombe siyiposte kuma-Facebook bani ngoba lokho nje kusho ukuthi-ke asinabo ubuntu ngoba esimeni esinjengalesi udaba uyakwazi ukuxoxa liphelele ngalena kokuthi uveze ukuthi kwenzekeni ulidaba nje uxoxe liphelele ukuthi hayi sekwenzeke ingozi embi ingozi enyathisa igazi okade ngisho abantu bazokuzwa akuze ukusho ukuthi manje lento yo-breaking news asiphumeni kuyona lokho-breaking news ngoba ezinye zezinto ekuyicindezela ukuthi manje ufuna abantu ukuba u-breaking news uzohambisa ney'ndaba e-wrong uhambise ugcina manje ungasakwazi ukuhlonipha iy'thunzi abanye abantu mhlawumbe-ke ngoba sisalinde ama-mortuary event futhi okungekuningi emva kwama-mortuary event esobe sikhuluma ngoba into esobe siyenza vele ukuthi siyokutshela ukuthi iscene isi-clear kodwa ngeke sikhombise la kuthathwa khona abantu befakwa emotweni ngicabanga ukuthi ama-mortuary event mhlawumbe azoba u-11 ngoba vele idumbe ey'laphansi ziwu-11 angani uba ziyabhanqa yini I don't know kodwa nje isimo esikusona sinama-mortuary event then athathe idumbe mhlawumbe-ke okwamanje kungaba yilokho kuzothi makhona okunye-ke sesingenza noma amavidiyo sininikeze khona ngicela nje okwamanje siyibamba unamkhatsheni siyibambe nje khona la ukuthi-ke isimo esikhona kulo mgwaqo la i-Lotus Park noma ngathi ma uyale kusesiphimo ngani ngapha ma uyale kwamafutha ma ubhekele lo mgwaqo lona uyawazi lo mgwaqo bese ngikukhombisile ake ngikhombise okugcina ngicini before you ukuthi umgwaqo nje kuba umi kanje yabo la sikhona la yabona la umgwaqo lo umzila wey'moto eziya le nje uyabona nje amaleni awu-2 aya le bese futhi
ngale ngaphesheya imoto eziyali ngaphesheya uyabona ukuthi mangithi ngaphesheya ngisho ukuthi ngaphesheya uyali manje ke writing is on the wall yabo i-truck mayila ishayisana nemoto eyali ikhona into engayazi ukuthi yini kodwa ke sizozwa mase ke abaphenyisi bephenyile sizozwa kodwa nje ngokuyibukela hayi trucking sebebhubhileke kodwa abantu abanye balimele kanzima baseyibhedlela. I thank you Africa, my continent.